Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kekinhon yale kai jong ka Riot Football Club kalalong kekinhon banyo ra ya kanam lado hagelempung yale kai football ya kabala tip kum ka second mau ka siang knockout football tournament ya kabala penlong da ka mau ka siang sports social and cultural club ha ka khatway terik ubnai jilleo arajar arpuar ka jingjob jong ka Riot Football Club kalawan hadin makalala ban penlim no ya ka Ribhoy Boys Football Club ha ka jingya kun final bala sakhi da menteri ketenan yale kai sport ubak bantai dor lingdo ubalalong kumukong san harengkat kajinge don lang jong MLA ke Maurang Keneng constituency ubak penyait sings im but general secretary ke KSU usamla Donald V Thaba but kiwei di kibala syakot ngobha ke Riot Football Club ke balayo ra ya ke nam lado kalau yo khor ya ke song pisa ke basan pau hajar tingka kat ba ke Ribhoys Boys Football Club ke balawan baar kalau yo khor ya ke khusnam da ke song pisa ke baar pau hajar tingka. Kita kabuburan ya menteri beripet ya ka tenat ya dekai ke sports and youth affair jong kejela Meghalaya ba bantidor lindo i belawan bat pediang sobha ya ke jingkhot banlong kum isyong kenor hagani ka program membentar sengi na kalian jongaru kwa banai kublai kerpang ya ka por ba kodor ba laplai por banwan sagani ka dong bakat hain ke jungi ban long kum kongsan bar ke jingdon jungi nganget bakla long ke jingshan bar amin sim ya kipai ba hagani ke shnong khamtam ya ka mau ke siang sports and cultural club ke bla penbait ya kani ka tournament kum juru ya kipai nong shnong hangni ngidon lang ya irang ba shnong ibarat tishal kharkungor i secretary ba khan nangta ki rang ba dong neki dong ba phero ko mau ke siang nangta ki nongkit kam jong ka Makasiang Sports Club na dui president iba kharlor iba hybrid Augusta Jerwai secretary bat ki member baro kumjuru yaki no shimenta ki team bero kumjuru namta ki nong shnong ki longkbi ki longpa ki samla kan table shinrang nangta ki donru ki basha khot sobha soban ai bleker pang yepi baro bedan hagani gapor penpau pat ya kejingkemen bakfau ya kebangan yo ya kene galat ban ya don ringkat bat kene ga sngi khamtam ba kene program ban long ka jingshan ngilang baro ban ngisusu baka sports kalong kebadan kam hadu kata khamtam kejela bat keri jungi ke kham pelit jingmut ya ka football te ni dan don chibun ha ke jingdon kam bangi pai ha ki benta kami lekai khamtam ki madan ki babiang ki facilities ki babiang dengan scam ba menteri beripet ya ketenat lekai berdalang hani ba ya ke sports ngatip bahai belong ibai na ki player football batubit bah haki snam ki por balalit no ngangit dinam yangi dari daga jingirap jungi bat kita daga jingitri lang bat ni kumju bat nagalang ka shnong ngangit insa la ban penwandur let's say kani ka infrastructure development hangni po shnong mo kasyang nam ta kabit kabiang jungi samla ngai kublai kerpang ya kini arteli team ka Riot FC bat ka Ribhoy FC hak jungi lekai kan don koi ke team ke bejok bat koi ke baran Henry kum kinong lekai di ban pediang ni peta Shua bangan koi syakata ai kublai pilang baro ak bidan lang ni kiri orang ba kilong kemi kilong pa kikun samla bat khamtam kum gesnong ke bidan lang ringkat ban betul ti kikun samla kedai kai ke ba nakaliang ngajonga kwa banong yapi kamdai gesin ke baningkong pangapoi hani ngamadan lajuan na por mencua hagapor bakal lajong FC kedang penkre penyelek kai second division bajele I League lajuan ban pej yaki hangni hak itu por ban ngai ba ni ngamadan pan menta kala keladur keladan awan na por kepada biang kumni andre ngada kali ni rang basnong masuk teman basnong kadon sisa ta kabensiu mensim ban kentiu ya kami lekai daga bagi trei lingba kejingya no sniang bat kejing trei sitam lang bakani kemadan kalong kumakalong mentak ni nakaliang kejonga apen pau ya kejing sungu
ya ka klub kepala khot subha haipor belingkot kiri orang ba maki kon samla kewan sanga mengidan lang akan ke semi final bat ngada dokumen bangayo ba don kan lang bati kejing ilakai football kumbang jukran na goi gapor habang Julay haki function haki jing ilakai ibubun hapo kani gari gabi kejongi bangahong baga football kadai the number one sports, the number one game, hapo kejela kabagi kejongi. Bangi banang football, shibun ikra jongi, ibalala banyo banyang hal jong kijat. But na shisha baga jingila kai football, kelanang kiu kanang mi wais na. Andai kebadan kami yang ipat, bangin nang minot banang presito. Tak ada gigi kebadan kam. Badak juga por nga lakum kelat banai kublai ru ya i lokal MLA. Iplamino na may dangdon sa gawin ke program stage po soring kam. Kacu bangi yang neru ay kublai lang i. Bay lakloy banyi don lang ban pensingan na di banyi no seniang lem nakabenta ka football tournament. Nakaliang kejonga nganong kuwa abang sumi teli mendakasing nang ni na po madan jongpi namar piwan siya nga barpida kerpadro bar ngayoru ya arteli kijing pan na kijing kerpad nakabenta kani kamadan nang ni bat kumju kawai dia kijing pan bangan sa ong span tamba ngasutu bagi babun balangi kinumpuah bani ya kajing lecture na kaliang jonga ka bajrong palat namar zatat no ngi kongki nong mikmat ni sek subang kat penang yo ban keren smoto nat baik andrai ngasih kan mau di por mensua bangadang ila kai football lebih aga por suapan sedang lane damut ban samprai ngasih yang kumbayang kini nang tahi kumpai dadon bakarangan itu ipingadai woi bodom ba beli tai prenjrong kate the pilu pilaban dan kata gajing snow tangba andrai kani kaladai ka sistem lani kadai kajing long kajing man ba plan dan kajing kran but kakam kanum yak baik ya nanti kadai na takadaw bagani kadai ka bentahi nakaliang kajing iban ajing kran cigetin ban senang ban prao lani ban ajing mod bat hakani ka por snow ban penpau sa pilang baro kumga mas mau kasiang sports and social cultural club kepala terpan bat kumju nakaliang kesnong ban penbahalan ya kani kemadan bat kani kathan ke jongpi ngan ong kani kathan ke badan dok bangai i bagi babun inong song snong na poster besdang bantur seni sepo kani usulong bangi ong bat ngi sisa ba kadang tiu ke babun kilian menai masan po ini ngasong bar ngapai catai sesiliang ngai bagi dingse ki bajengam ki tenat ngiyo ban ringi kelir ke bukut sesor silong mlong su balong sini ada wong irang ba snong ngong ba ki babun ki brio ki sedang ban wan snayeng snasem rei pidon kam dari balong kum snong ban pet ba ban plan ba nang ba nginum long kumbalong sesor hagini ki por ki pamenta bat kumju ngasau ruban ong ipi ba nakaliang ka government bat nakaliang ka sports department ngele kat bala ban kentiu ki kami lekai apo kejela managini kisngi yang de ban announce bangi ong bagin chna kumbahan real telibiang ki artificial turf apo state ko biye jogi hakeleng kejela kejongi bat kani kan long kejumentoy na kabenta ikon samla ki kun lekai kejongi bat kumju ngi persangkat bala haman ki chna haman ki kai namar ba ya kakami lekai ni om di ban perung politik ikwa ban le ba ikwa ban bu kido ki benta si siapa kan long ke jumentoy na benta kinong lekai ki jongi ba khamtam ke football le kede ke wei ke ba ni si siapa don ke jingkerman minangap ya ke jing lekai Khelo India hapo Haryana ba ke tim football ke dang lekai ba nina ban yo medal wala de ki disiplin nginti kena kini kalau gay ke baro bangin dia dua ilang nang benta ketika tim bangin yo medal kini ke Khelo India ke balong hapo Haryana
kun ke jengkerpat na kalian ke jongpi kabanga khmat ngatip bahkan urlong baik bahkan ni kalayat bangin penkre na benta bangin khot ke tenda kadai ke basketball court hang ni hapok mau sia masuk ke ketiga kamduna katakan jing thau ketiga dang duna imat Pagi bakti bersama ya ada. Pagi bakti bersama anggota benar layu oleh. Hamrai kebedai pat kini kemadan. Ngaku akan dong ipi. Naga benta improvement, naga benta bencana galari hang ni. Kini rungan persang. Banpa namar nging hapaniya ban ambon follow prosedur jong government. Tik patik kelas suku. Nadu planning, finance, building hapan lek tik patik. Kapor bencana estimate. Tiang namar kapor kelalingkat. Subuh iyo kamlong pat ngeringan persang ang ipi lada kalong kelalong mentau senam da kamlong kanlong baik histin kesengi tangbang ang ipi ya kaniru ngalapha lang siapo pildi nak mentah bakin pendap ya estimate kat bakila kata kali kabang sukwa ni tu ipi imban suruh jungkulat tang itu atli ibu namar ban at suruh setiang yo umlong Andai tanggawai ngakwa banong ipi, kun gusnam, bat kun kaklok. Kabangan i bagajingnya terilang ngejong pi bagajingnya teli. Kumba ketika moto pila ong lingkor yakiway, dala diingin tray. Mustanat bakal ka moto. Kani kalong kay kabangakwa banong ipi kum kari bagajat ngrupi. Ngidon kam ya kejing teli hagini gisni hagini kipor ki pamenta kum gajat ngrupi. Ngidon kam ya kejing terilang. Dakaba ia kentiu iwai ngasoban numitli dabang Indonesia lang lang ne kat bagadai asa ay sibet nomor 4 tap envelope asa ay sibet sepet nyo kan no kanu mo ne ma kadai tang jina subab Ini nak kalian berkelas, nak penyerah tentang